ali danas ću vam nešto reći ovako. Bit će najava za pitanje i odgovor. Ako budete slali pitanja tamo na Google Plusu, tamo bilo gdje nešto, neku sliku ili neđe ili neki video, tu napišite neko pitanje, ja ću to odmah da uzmem kao za pitanje. Nemate se kao nešto to za tu sliku, za taj video nešto tu da pišete, samo pišite pitanje, pošto bi volio da javim Q&A i kako bi rekli ovi Amerikanci i Englezi. Dobro, ja ne volim Q&A, nego pitanje i odgovore. Ako budete slali pitanje, najmanje 8 pitanja. Ako ne bude pitanja, onda ništa od Q&A. Pitanje i odgovore. I tako, ljudi, to je bila ona najava. Isto me zapratite na Google Plusu. I eto, to je bila samo najava. I to je bila ova kratka najava, samo da vam to kažem, ako bude bar najmanje 8 pitanja bilo, onda će video, bit će pitanje i odgovori i tako to, pošto ne mogu sad odgovaram ovako, hoću u audio klipu, ne mogu tako nego u audio klipu. Ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, ovo sam najavio što sam htio, odnosno i trebao, i nisam baš trebao, ali hoću. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, ovo sam najavio i aj.